Ġurnata oħra ta' dimostrazzjonijiet fit-Turkija wara li l-ġimgħa kienu diversi dawk involuti fiġriet mal-pulizija. Id-dimostrazzjonijiet li huwa rrapportati li bdew bħala sit-in paċifika f'Istanbul malar eskalaw wara li l-pulizija użat il-gas ta' dmugħ. Il-protesti kienu kontra l-pjanijiet tal-gvern li jneħħi park fi pjazza prinċipali f'Istanbul sabiex dan jiġi żviluppat. Madankollu dawn il-protesti issa daru f'dimostrazzjonijiet madwar il-pajjiż kontra il-gvern tal-Prim Ministru Erdogan. One News jitkellem ma' ċittadin Tork li qed jieħu sehem f'dawn id-dimostrazzjonijiet u għalinna kif il-Prim Ministru Erdogan qiegħed jillimita id-drittijiet tagħhom. Sostna li l-medja Torka mhijiex ittihom leħen u għalhekk id-dimostranti qegħdin jikkomunikaw permezz ta' Facebook u Twitter. Now we are struggling with the operation of the government because the media is under pressure here. There are not any news about it. So Turkish people is not getting the truth on television. Dan iċ-ċittadin Tork għalinna li l-pulizija qiegħda tkun violenti magħhom u qed titfa' il-ħtija fuq id-dimostranti. Sal-ħin ta' din l-intervista l-pulizija kienet qiegħda tirtira wara illi l-Prim Ministru Tork ammetta li kienet intużat forza żejda. Kien hawn illi dan iċ-ċittadin Tork appella għal pressjoni internazzjonali. We need international support over here because the government only reflects on international pressure. If people from other countries call the Turkish embassies in their country and tell that there are protests, if they just keep calling the embassies, it will be also a great pressure on international levels. We need it. Skont dan id-dimostrant huwa mistenni li qattaw il-lejl fit-toroq sabiex ikomplu bil-protesta tagħhom.